namukena kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, nti ta khala la ihlabusikiza. Lo nga ta ikhe ngulink of course na Dr. Joyce Remani kahle kahle na Limpopo Poison as a whole, xikan'we na Hosingo Mr. Post and also his producers. Yeah, and then amakum of course ta ikhe hetelela hi kokwani Dayi na sana ha twisi ku ndleka yini manjeni mina. Yeah, so ka sungula of course ra ti 14 November, as you can see ni scroll ka account ya Hlabu the Gupta. Mno fika ni scroll fana kuma go ya isuke kusuka ku busy blind isuke kusuka mani isuke kusuka xa first a sungule ni hla this post. So fika hi wona fika tsala ku habelo va nga ta ri kuma va fana lava. So guys, I know swi tiva ku December ku ta ka ku huma project ya Dr. Joyce Remani, and I swi tiva ku that album yi target ya Mr. Post ku ta ku ri bamba to bamba. So of course loko va fana lava i hla Hosingo Mr. Post xikan'we na ti-producer ta yena va na mhaka leyiwa. Futhi lexi nyangatsaka i ku a va twi laha hi le University ya Music, as you can see kwala so hi pfula wa swona ku hoyi mi le studio xa Dr. Joyce Remani kwalano a xi busy hlavusikiza, as you can see xona xi nga khoma tintambu swi kombe na ku xo xi nga ta xi kha xi dominate as long hlava u dominate ka sound then you'll hear ku ri a xi blind swinene. Ku nga a mistake leyi nga humelela ka project ya Severa Prince Rhangani hi lwele ngopfu swona, and a hi lwele phela the worst part ku a hi lwele swona before hi kombisa hi ku Severa Prince Rhangani a va pfumeli hlavu xi va chayela even then va chaya swilo swa khale na mhaka leyiwa. So hi sweswo ya ridzi, so ni vona yi ri kona Severa Prince Rhangani na studio na yona. So a hi tivi ku ndla ka hina a hi tivi. So hi sweswo hi swi vona ku na hlavu ku na Benny Mayengani the president le ndhaku le yi nga kombisa okay sign Severa Prince Rhangani yeleyo, Dr. Joyce Remani leyi, then there is also another individual there a ni tivi ku i mani but hi kombela ku yi nga phohli album, hi kombela ku yi nga phohli. Heyi swa bora loko yi phohlini, so mifimi va careful vanhu lava taku studio va ka nga teku ku yimbeleleni va fakeni tihlo. Hi lavi ti phohla ti-project kahle kahle a wu nga ngheni munhu studio handle ka ti-artist kahle kahle hi ku voka me na lava ta ku tirheni swi nga phohli. Swi kahle loko yi nga phohli yi kota ku tlhela yi tirha kahle online, ku kota ku endliwa mali very very online ku va ti-artist ta hina ti endla mali and stuff like that. Ma vona mhaka leyiwa. So hey tanihileswi mi swi vona ku na yena hlavu swi komba a ri serious tanihi post ya mi swi vona kwalano swi talana kwale vo DJ Gift na Mpanyasi va nga relax a va zama ku va introduce ti-new sounds leswi ni nga ta swi vula a ni swi vule khale ka vlog. So it's not too late ku va ni tlhela ni vula loko a va introduce new sound, that's it, a va ti na new sound a va ti na new sound leswi ni nga ta swi vula for now. Ma vona mhaka leyiwa. So Benny Mayengani fika tsala, as you can see fika a posta fa tsala ku standard, as you can see kwalano. So in other words he's trying to say ku va seta standard. Well swi ta vonaka because based on his current project so far hi nga ku yi na standard xo karhi xi nga setiwa, I don't know so far. The views been online, I think in terms of standards, in terms of the views, I think by far it's his best album ever. History mun swinene break the records. Standard, I'm not sure because personally I don't believe with the current project he been in project ya Malambani. Do you understand what I'm trying to say? So already yo ta ku vona swona of course ku swi ta ka fambisa ku yini. Yeah mara ka Dr. Joyce Remani I think ya loko va tirhe hi matimba to tala ti-projects va nga tiba hikuva a mi kuma ku se Dr. Joyce Remani se a yi tirha yi ri yoxe and stuff like that. Yeah loko a yi tirhisana Severa Prince Rhangani I think swi nga va possible. Yeah and then of course ke yi tlhela ka kokwani Dayina. So of course na swi tiva ku account yi raniwa hi Dr. Vutsulu and a hi swi acknowledge previously ku munhu loyi a misile de kokwani Dayina a ku ri Dr. Vutsulu. So a hi yingiseleni this video clip swi ni hlamarisini va ku risimu leri le ku teni and risimu leri already ha ri tiva, so a hi pfuleni hi twa ku yi rini kokwani Dayina la kahle kahle. Tichela Dayina Mashalala va ta ndlela sona mbuya Mashalala a va lavi mina Mashalala tichela Dayina Mashalala sale mawiso
N'wamashalani mali mawisa mbuya N'wamashalani tsanza xoti chela dayina N'wamashalani mi nge ni koti mane N'wamashalani mali mi nge ni koti mino N'wamashalani tsanza xoti chela dayina N'wamashalani Hey, ko video liya na swi ni ndise ko ane na yona ntsindzuka loko Dr. Mtsulu yi vulavula hi track leyi va ngo even Ben Mayengani a yi kombisini ku yi sumi na yona na yona i phati ya vanhu lava nga tsala risimu leri so risimu leri already Dr. Mtsulu for your own information Ben Mayengani i rimbeleleni ko khale ka December Revolution ko khale wo 2012 twanani la okay N'wamashalani why ntsema ku ndeka I flow pad yeah N'wamashalani tsinsinje chela gayila N'wamashalani and already a ni mi kombisa ka previous video ku na risimu ra bombela of course Ben Mayengani already a ri yimbeleleni before kokwana then i postani eka account ya yona and stuff like that so kahle kahle Dr. Mtsulu leswi mi nga swi endla you owe an apology to Ben Mayengani the president swa laveka mi apologize swa laveka ku na n'wi swiwa risimu leri mi ngo i ra n'wina na Ben Mayengani already a ri yimbeleleni tanihi swa hi swi vula ku tinsimu leti i ta khale ta to yimbeleriwa ku khale ti fambisana na macomani or swi hambanahambana or vukhomba or loko kha ku phahliwa or loko kha ku ndwa yini leswiyana swa va ri ku khoba or loko kha ku thwasa munhu and stuff like that mara mhaka leyi siku na yin'wana video a yi ri kona laha yi deletiwini yi te ku ta album ya kokwana Dayana kokwana mina ni mene nkarhi wun'wana mi kuma ku va ni downloadini sa ni downloadini hi twe yi fika yi vula leswi ku album ya kokwana Dayana na Dr. Mtsulu loko mi nga yi kumi hi ti 26 ti nge fiki ti 30 mi nga yi kumanga na sponsora ha xi lava na sweswi ha swi lava na sponsora na kokwani va ta qhuveka va mahlweni mi ni ta tlhelela vudokodeleni bya mina a ku na yin'wana leyi nga ta vula yona a hi la ta mi byela sweswo yeah yeah as a very kokwana Dayana ta yi kha yi humesa hi November hopefully swilo swi ta fambisiwa kahle va ta register music ku endlisa va kota ku va vuyeriwa vhele loko se va kume sponsorship xa kona loko ku ri amukeza va sika banda kombela mi teka subscribe